hi ku hatlisa swinene mayelana na leswi swi nga endleka hali namuntlha. Kusuka aka vaEfesa chapter 5 verse 21 down to 29. So nga hateri van'wana eka van'wana exichavubyeni xa Kreste. Exichavubyeni xa Kreste. Un'wana a ta va exichaveni kumbe xichavu eka xichavu xa Kreste. N'wina vavasati yingisani vanuna va n'wina kota loko mi yingisa hosi, hikuva nuna ni nhloko ya wansati, kotisa leswi Kreste na yena a nga nhloko ya kereke, yena nga mukutsuri wa miri. Kutani ku kotisa leswi kereke yingisaka Kreste, vavasati na vona a va yingise vavanuna wa vona etimhakeni hinkwato. N'wina vavanuna rhandzani vavasati va n'wina, kotisa leswi Kreste na yena a nga rhandza kereke, kutani u tinyikete rifu hikwalaho ka yona, leswaku a yi kwetsimisa loko a yi basisile hi ku ya yi khuvula hi mati hi rito ra yena. A ta tiyimisela yona emahlweni ka yena hi ri kereke leyo kwetsima leyi nga ri na xivati ni minkolo, ni loko xi ri xa nchumu lexi fanaka na swona, kambe yi ri leyi nga riki na xisandzu. Hi mukhuva walowo vavanuna va fanele ku rhandza vasati va vona ku kota miri wa vona wa xiviri. La rhandzaka nsati wa yena wa tirhandza, hikuva a ku siva ni munhu la nga vengaka nyama ya yena ni siku ni rin'we, kambe wa yi fihluta, wa yi kufumeta laha Kreste na yena endlelaka kereke ha kona. Hallelujah. Please pay attention to me, leswaku hi hatla hi songasonga sweswi. Ku na timhaka ti nga ri tingani lavaka leswaku ri hi toucha tona a vuya hi heta. Mhaka yo sungula hi leyi kombetaka leswaku ri vukati, nuna na nsati, va fananisiwa na Kreste na kereke. Kereke i nsati wa Kreste. Tshame ni twa nandza wun'wana wa Xikwembu ku ri hina malandza ya Xikwembu hi rini na vuxiyaxiya. Because loko u dilana kereke a wu dili na vanhu va wena, u dilana na nsati wa munhu. Ende nsati luya wa munhu luya, munhu un'wana na un'wana u jealous loko swi fika ka nsati wa yena. So a ku ri a hi make sure leswaku ri hi nga endli ku nuna wa kona a jeleza. Va kwata va yisa when you mess with their wives. So rito ra Xikwembu ri kombisaka laha ku ri nuna na nsati swi fana na Kreste na kereke. A hi tekeni kusuka kwalano ku endlela ku hi ta kota ku twisisa matsalwa lawa. Vona onge ku na tlhelo rin'wanyana leri loko ho ka hi nga swi tekangi kusuka laha ka ku fananisa Kreste na kereke, ku na swo tala swi nga hi hluvukelaka. Nga va na swivutiso leswi hi nga hetelela ku hi ignora ku swi hlamula. For instance, yi ri n'wina vavasati, okay, titsongahateni aka vavanuna va n'wina, va yingiseni nga ku loko mi yingisa hosi Yesu Kreste. A hi langutseni mhaka yaleyo yi ri yoxe. Ku loko ri wansati u ri nsati wa munhu, wo fanela ku yingisa nuna wa wena, i nga ku loko u yingisela hosi Yesu Kreste.
loko u nga yi langutisanga hi ku hetiseka, mhaka leyi vonaka yi na mavangwa yo tala ngopfu, mhaka ku ri vanhu ha tivana. Ku va wanuna a swi ku endli Superman, ku na ti-weaknesses ta wena. Tanihi munhu wa i vulavula timhaka tin'wanyana ti nga khomani, ende loko ku ri ku ko fanele ku yingiseriwa wena, right through ku ri ku hi le ku yi lahleni, ku ta va na muti kwalano na vutisi. Wa vona wena wansati, tekete ku ri xa movha, tekete ku ri xa movha. Ni vutise buti mkhulu wa mina lava va chairperson ya kereke ya le Bloemfontein ku ri ni nga xava movha muni, ve te Cressida. Se ya xava Cressida, a vuya a ku ri a hilwi mbombi, a ni swi twini ku veriwa Titsonga, a hilwi mbombi, mara vanhu vo tsundzuxana. Cressida swi ta hi hlupha ku kuma yintshwa, phela va gcine ku ti endla ti-Cressida le ka the late 1980s, se yi ta hi hlupha ngopfu. A ni ku nga va njhani hi ya nghena le tigaragini le ku nga na mimovha yintshwa hi kuma movha wuntshwa. A ni xitori xa mina xi ya kwihi? Ya se wa sungula a wu va twangi mfundhisi. Mfundhisi vete ni yingiseli ku fana loko yingisela hosi. Ta va na muti kwalano. Loko za ku xaviwa Cressida, ma yi vona Cressida ku ta khale njhani? Ti-chances ku yi ta famba lembe rin'we yi nga heli, December na yin'wana na yin'wana ku ta nghena Cressida yintshwa. I mean Cressida yaliya yi ta yi ta replace loko a yi bi kahle, na va ku ti va ti ri tinharhu, loko yi leyiwani yi fayeka oil pomp u ta teka hala kun'wana, a yi kona mbuti, a yi kona. Mfundhisi vete ni yingiseli ku fana loko yingisela hosi. A swi tano laha hi nga sungula ku hlaya kona, phela hi chaptara yin'we leyi ko va ta ka Bibele ya Xichangani lava nga fika va demarcate va vekela nhlokomhaka liya ku ri ta ku hanyisana ka nsati na nuna, mara i mhaka leyi rhelelaka kusuka le henhla. Verse 21 yi ri titsongahateni van'wani eka van'wani. Hello? Van'wani eka van'wani, titsongahateni, mbhombi titsongahateni van'wani eka van'wani. Andile titsongahateni van'wani eka van'wani. Loko ho hupa yaleyo ku yi na muti kwalaho. Xana loko va vulavula timhaka leti a nga va vula ku ri se ku equalize matimba ya wanuna na wansati emutini na? No. Ku tlhela swi clarifya loko yi ri karhi yi ta hala hansi. Loko a heta ku vula ku ri titsongahateni van'wani eka van'wani eka xichavo xa Kreste, u ya mahlweni a ku ri n'wina vavasati yingisani vanuna va n'wina ku kota loko mi yingisa hosi. Let's break it down. Hosi ku vuriwa hosi Yesu Kreste. A hi chekeni leswaku ri i ncini lexi xi endlaka ku ri kereke yi yingisa hosi Yesu Kreste.
hi ta kota ku twisisa kahle leswaku ri hikokwalaho ka yini la Paula ku ri na vavasati yingisani vanuna va n'wina ku kotisa loko mi yingisa hosi. Mhaka i ku ri hosi leyi vuriwaka la yi fuma hi rirhandzu. Rirhandzu ra yona ra chavisa. A yi yingisiwi mhaka leswiya swa vuboso. Mina n'wanuna wa mutla nge Jason hosi leyi vuriwaka la hosi Yesu Kreste a yi yingisiwi hi mhaka vuboso. Mi ze mi xixima ku loko Yesu Kreste a ya ka vanhu ku ndlela ku ta va ponisa the way a ti presentisa swona mi nga zama ku wa hosi kahle a ni vula yesi Bibele yi siku leri a nga ponisa Saul loko a hlangana na Saul a ri karhi a yi mahlweni a xanisa kereke. Saul a biwa hi rihati a twa rito leri nge Saul xani mi xanisela yini a vutisa xana u mani hosi. Twanani thoni ya mahlamulelo ya hosi leyiwani yi ri hi mina Kreste loyi mi xanisaka. A yi vulavuli ku fana na hosi. Hosi yi tirhisa authority. A yi ta va yi vula straight ku ri wa vona vaxanisini vana va mina mfana swi ringene yime henhla ka nkolo wa yena. Mara yi ngisi swona. Shows a lot of humility. Wa mphesua Saul. Loko Saul a za a hundzuka phela laya a hi mhaka wu tirhiseriwa matimba hosi yi vulavula kahle hi mina ende i le ku ni xaniseni ka mundeni. Loko Paul a hlamusela timhaka letiwani ta ku ri n'wina vavanuna vavasati yingisani vanuna va n'wina in essence leswi a swi vulaka i mhaka ku ri va titsongahata a hansi ka rirhandzu. Ku kotisa na kona kereke yi titsongahata a hansi ka rirhandzu. That is why loko a heta ku boxa timhaka leti a nga yi tshiki va heli ku tlhela ya mahlweni. Loko a ta va swi hlamuseli na ku ri hikuva wanuna i nhloko ya wansati ku kotisa Yesu Kreste na yena nga nhloko ya kereke yena nga mukutsuri wa mina. N'wina vavanuna rhandzani vasati va n'wina. Rhandzani vasati va n'wina. Ndlela yin'wanyana presenta rirhandzu leri fanaka titsongahata hansi ka rona. Loko mi xixiya kahle leswaku ri i va mani lava muapostolo loyi wa na tsalelaka vona lava va nga ku tsundzuxiweni laniwani hi ta hetelela mi kuma ku i va kereke ya le Efeso. I va Kreste. Why swatano hi mhaka ku ri vukati is the only union leyi Xikwembu xi nga yi katekisi. Is the only union leyi Xikwembu xi nga interest yikulu ka yona. Swi vonaka onge Xikwembu xi nga hundza gathering leyi nga na 500,000 wa vanhu. Xi prioritize vukati xi nga na vanhu vambirhi. Why xi endla sweswo? Vukati is the cornerstone of the society. Misava yi akiwa ehenhla ka vukati. Kutani Paul u va a ri karhi a hlamusela laniwa ku swi kombeta kahle ngopfu ku ri ku fanele ku ya ku ya humelela yini.
understanding apart from this, swi ya vanga mbitsi, swi ya vanga swirilo, swi ya vanga ti-problems, swi ya vanga ku hanya hi ku tiyiselana. Mara loko timhaka letiwani ti twisisiwa kahle, purpose ya Xikwembu yi ta humelela hi vukati bya n'wina. Kutani mi lemukisa sweswi, tivekeni ehansi ka ku lemukisa loku ka rito ra Xikwembu. Na hina hi nga tshama haleni namuntlha a hi toloveli ku loko va ta na mavonele isi va ka mhani va nyikiwe ku saseka ngopfu. Hi mhaka wa na problem hi ku titsonga va tlhela va khinsama. I kuma a nga se boxa vito ra wena a rhanga ka xivongo xa wena. A ku n'wanati wa mina a hetelela ta na suggestion. Tana suggestion. Na swi swi rana hi katekisi. Va yingisa laha ku fanele ku yingisa hosi. Hosi za yi vulavula. Loko ri hosi leyi ya fafata ke. Byela mhaka straight. Loko ri ku timhaka leti taka na hosi leti ta hi nghenisa trouble ke. Hayi kona va ndzi swona. Ni create environment. Hosi Mbumbi hi n'wi hosi aka laha. Hi n'wi hosi. N'wina mi nandza aka Ndhavezitha ta minginisi. Mi nandza. Mara aka lava hi n'wi hosi. Mara i hosi munhu yo pfumala vatsundzuxi. Yi kona. Loko va kha va hi fuma Ndhavezitha a va hi fuma voxe va na vatsundzuxi. Hi mhaka ku matihlo ya munhu un'we ma vona leswi swi voniwaka hi matihlo mambirhi ntsena. Mara loko ma va ma hlayinyana matihlo ku ta voniwa swo tala. Matsundzuxiwa Ndhavezitha Mbumbi. Andi lavan'wana loko mi ri kaya hi vo Ndhavezitha laha jaratini ra n'wina. Ndhavezitha bya kona byi dzina va laya va nga mi tsemela kona xitandi Ndhavezitha. Pauli endla ku fana na Sara n'wina vavasati. Sara loyi a vula nuna wa yena a ku my Lord. Hambileswi a n'wi vula Lord, loko Sara a vulavula a yingisiwa. So ka yingiselaniwa. A ndlile vana na xichavo. Mfundhisi wa mina kokwana Tindala tshama ka ntsundzuka tama va mavula va ku ri wansati loyi wo ka a nga kurisekangi loyi a nga chavi. Hi le xividyini no nyika xikombiso, hi le xividyini ku le ku vulavuriweni. Swa tiveka vhele ku nuna wa yena mhaka wa hupa swinene. Va yimisa voko Mbumbi. Loko va sungula ku vulavula timhaka to phyawa tiyani, va vulavula to phyawa tiyani, a nga chavi ku yima kwalaha mahlweni ka vanhu. A mimiyele kunene. U vulavula vanhu vanene. N'wanuna lava. Hayi kona va ni swona, a nghena va ni swona. Pfumelela Xikwembu xo pfuna leswaku vona ku hi endla njhani situation liya. Hi famba na vo kaya. Loko mi ri le kaya leyi se hi tshama hansi va kombisa ku bavo. Leswiya swo vulavula mahlweni ka vanhu hileswaku swi na nyiko ya swona, hi nga ku swi nga vinyi. I ku swi na nyiko ya swona leswiya.
kahle loko mi fanele mi vulavula a xikarhi ka vanhu swi lava mhaka vona mavona mi rhanga va mihleketi kahle mi pimapima and loko mi vulavula mi va vulavula mi lehisa mi ri vambirhi hi mhaka leswiya swa ku mi miyeta vanhwini kumbe ku na timhaka ta ndyangu kwalaya va wina van'wanyana magayisa loko ya vulavula ya mi ringeti ku miyela va vulavula va baha swimanimani lawa se va fambile i ta sala va wu tiva kasi kahle a xikarhi ka wena na baha swimanimani luya wa wena ku humelela hi se nga ku xikwembu xi nga mi pfuna xi mi katekisi titsongahata kambe mbombi murhandzi muhlayisi bibele yi ri ku hava munhu la vengaka miri wa yena murhandzi ku fana loko u rhandza miri wa wena meka sure leswaku wa dya wa xurha wa ambala wa tsaka hi sweswintsongo mi nga na swona leswi endlaka leswaku vukati bya vanhu byi nyawula a hi mhaka ku fuma va fumini vanhu va fuma na swikun'wani mara va chika misisi kwalaha ka dyengu dya byo leha dya henhla byi akiwe hi gilasi ntsena va chika misisi va ngungumela va nghena xikhukhwanini minkarhi yin'wanyana swi ri karhi swi vangiwa hi mhaka ku ri a va kombi ku rirhandzu wo nyiketeriwa mali ma yi busy mbombi hayi wa misa tangerini mina na tirha ende na hola mali khomala ta teka vana mi ya aka spec yo yi busy na ti-meeting yi busy na ti-meeting a va endlisi swona a nga telangi mali loyiwa i teke n'wina kuma munhu a vitana vahahani ni swi twisisi loko mi lava ku swi vona ku nhloko yena yi teke front fridge va pfula fridge hahani va kuma ku ri tinyama ya nyimpfu ya homu ya yini yi tele fridge tikhodirini ti tele hinkwaswo tele ya a ni swi twisisi ku yi lava yini munhu loyi wa kahlekahle so lava nhloko ya mina ina yi tele yona nhloko ya wena yi tele yona nhloko ya wena a nga yangi ka mbhombi a nga ti ka mbhombi hi mhaka ku a pfumeleka xixevo ka mbhoveni a ni nga zi ni vutisa ku aka ngoveni aka ngoveni family na swi tiva ni ye ko tala movha yi tshame jakusa hi pfumala xixevo a nga teli xixevo i tela wena kholamu masati loyiwa swi tala ta ku mi nge swi koti xidole loko mi fane mi ya hansi ya kwi se mu famba mi yisiya leswi ina mina ni ta tekiseli swona laha ku ri swo va se munhu un'we one ulanga very close na wena hi loyi a hi boti mkhulu a hi malume a hi mhani hasesi that goes both of you sweswo swi ya ka mhumeri vambirhi munhu a nga kusuhisuhi na wena hi loyiwa loyi even in the very unfortunate circumstance of evil hi yena loyi a pfumeleriwaka wa sayina ku wa handzuriwa va n'wi byela ku a hi swi tivi loko u n'wi handzula nkarhi wun'wana nga hanya nkarhi wun'wana nge hanyi a ku sayini mhani a ku sayini sisi hi loyiwa
So hi munhu la nga very very close na wena. Swi tekile enhlokweni sweswo leswo. N'wi protect. Wena protecta loyi ka vanhu va ka Mbombi. Mi pfumela ka Mbombi i munhu ku fana na miti yin'wana na yin'wana. Va kona lava tinhloko to teka, va kona lava tinhloko ti nga tekeki, va kona lowo hemba, va kona lowo vulavula ntiyiso. Swi normal sweswo, mara n'wi protect. Loko yi twa va vulavula swin'wanyana wena wa misati ta die next. Hayi so boy, madam hembi sesi. Hembi. Hayi munhu loyi hayi ko. Na wena do the same thing. Do the same thing. Abatshama ka va fona xin'wana na xin'wanyana lexi nga fambeku kahle. Va fonela vasesinkulu, va fonela va ndzi tlhavile vukati mani, ndzi tlhavile na miti ya madlini. A va ndlisi swona. A ni hi vutise swivutiso laha hi endla hi postelangi. Mungu ta swi kota. Find ways ta ku tirha na yena. Ni vanhu vambirhi vo hambana mara mi hlanganisiwile sweswi. Tiva ti-weaknesses ta yena na strength xa yena. Na wena tiva ti-weaknesses ta yena na strength xa yena. Museketeli, seketelana, pfunana, kunguhatani swin'we, khongelani swin'we. Ti nga kombani nhova. A Bibeleni mi tshama kona khapu yin'wanyana. Swi ze swi va thayisa. Ananiya na Safira. Loko hi fane i va Safira lava ku ri Ananiya. Loko va ta na timhaka i swi vona ku leti wena tshamisekanga tivikani ta ha suka hansi. Hayi baba. Ngiseta ni nga kombani nhova. Nga kombani khwati. Ndzi va vona va huwa vanhu lava nga va hina lava. Va huwa. A ni ya tsakele makoti. Va huwa. Malume lava vona leswiya leswi. Nga kombani. Ngasuki ka Xikwembu. Valandzeleleni mfundhisi. Whatever va swi vulaka, valandzeleleni. Ngasuki ka Xikwembu. Na swi nga reni. A ku sukiwi ka swona. Khensa Xikwembu. Mo ni tsema timhaka ta ni timhaka. Haleluya. Hayi khongeleni. Hosi hi Xikwembu xa hina ku khensa hi ku lulamile. Tshembeke minkarhi hinkwayo. Lonene loko ka nga cinci, loko ka nga hundzuluki na siku na rin'we wa matimba. Khensa Xikwembu lexi nga katekisa ndyangu lowu. Khensa Xikwembu lexi nga sasekisa siku leri, sasekisa swilo hinkwaswo. A ku khensa hosi ya tihosi na leswi nga hi ringeta ku va tsundzuxa, ku va kombeta swona. Yana mahlweni u swi ndlandlamuxa etimbilwini ta vona. Leswaku va hanya hi swona swi va pfuna. Vito leri hanyaka ra Yesu Kreste. A ku khensa Xikwembu xa hina na hinkwavo lava nga twa timhaka leti mindyangu ya khale va pfuni leswaku mhaka leti ti va revive-a. Vito ra Yesu Kreste va endla swilo ndlela ya right. Vito leri hanyaka ra Yesu Kreste. A ku khensa hikuva Xikwembu lulamile. Amen. Haleluya. Session leyiwa hi mina ntsena ni dumelaka ka yona. So ni lava ku yi pfala. Loko ni nga se yi pfala ni ta mi nyika chance hileswaku mi ta ku phangula. Rito mabizweni wa phangula i mani? Phangula
ta phangula ndyangu lowuntshwa ta va thawula wa ha hisa wa ha nyiwana. Haleluya. So a ni khawurisi mahala, a ni khawurisi mahala. Loko mi ri hava mali mi xumini, mi nga ka mi nga va thawuli, mi nga va thawula le handle laha yi chaya tafula se va thawula. Tatani na manani ni kombela mi tshinela, kombela mi tshinela.